Ne znam da li je ovo moj drug Eko. Izgleda da jeste. Eko, ideš na YouTube! Ajde, radi! Eko, ideš na YouTube, da znaš. Za mene. Hoćeš na YouTube da ideš? More, ajde. Okej, iće. Evo moj prijatelj Eki. Ćao Raja, like it and subscribe. Bravo, Eki. Goran Danić. Ajde Eki, čujemo se. Vidimo se. Ajde, čao. Ekac. Potreflo ga subotom da radi. Pa smo se sreli u ovdje fabrici. Za hranci, cuki i maci. Sad sam otkačio prikolicu. I onda dok oni stovare moram izaći iz ove jarde da se parkiram tu negdje gore. Kretaljka za kamione, onda ćemo se malo parkirati pa ćemo nešto malo popraviti na kamionu. Među vremenu, otprilike 1 sat vremena traje. Moram baciti manje brzinu, što hoće vratiti. Parkirat ću se ovdje pa ništa, to je to. Štima je ovamo dole samo. Kad parkiram da vidim zeleno svjetlo. Onog momenta kad istovari, bit će zeleno svjetlo na onom doku tamo. Ajde samo da vam to pokažem. Ne znam, vidi se, trepće zeleno svjetlo. Kad bude, odnosno crveno, kad bude zeleno, to znači da su istovarili. A može me zvati na osobni telefon. Ajde, čao.